Bana banzambi moyo wenu nedisanga bakubetana kabigileli wamatukudu ni mwanda mutegeta angondo ewadikili Kujifilaini mioyo ni mitsuge yetu kujin zambi watu tutendele bonsu mabomu bonsu kumudinu ikalana nyuma wa zambi atulamba la bonsu mudinu jakilistu mkalenu wetu zambi wanyi weyo mwenye kufikira mwenye mwenyakala kufikira zambi wanyo kusamina kwa kumonyanyo ujibuka buri mukwata bya munda wanzambi wa sheri buri musambi w'abakeyi musambi w'abacoka zambi mwanyi wanye kumwana bigale kingunye wanzambi w'amwemwe eyo banzambi ngasa ni jitalala bya kujitatu nzambi bikala netu bonsu bwetu mudina ja Kristo mukelengo wetu amen. Twakudisanga shika bjubo kutendelelu bumudi mamanyishetu abikondu byonso bwase tutambu kuibenga kujiba kwa bweju mushindu utujimo kaltubanyangana didi nzambi bwa bonso bajimo kujitelejo nongo amalu ataka jinau bokumanyishangana ne kumpala kwa malu onso neto anjukwimba musambu wa bantu bonso ujilukama ne makumwanda mutegete lukama ne makumwanda mutegete ujuamba bwase bwalu bwa Yesu musungidi ava bisanji ni bitulombole mabonsu nwikalangana netwimba kabidi nedisanka bwalu bwa Yesu musungidi
twakufikila kunshikidilo kwa msambu wetu netu tunuka nekutendelela netu lombe nzambi bwa nyuma ikala munga chumwetu atulombole mukubala kwa mukanda wa nzambi ne mukujungulula ne mukumva bwa se jidi betu mwabo mundo mamichi betu tulomba nzambi tatu nzambi mukalengo wetu tudikumpala kwepe bwalu bwa wakutupe chikondo chimpe bwa twetu kumva didi eba ditu kwedi di almingu di amatuku dikumine mwanda mutegete angondwe wadi komiti di mwechi cha binono gumi abidi na magumi abidi na umu di senali di etu banyuma weba tulombole mukubala mukujingulula ne mukumva mene bwaba bonso badi bateleja di yedi di kwa mama mundo mamichime yabo mudene ja Kristo mukalengo wetu tukulomu nungu. Amen. Bana banzambi nakatambuku na mbili bikondi bi abungi bwa semeso eto agadi bitaita ya dini tatulo abungi bwa tuleta tujitukese tututwa bala ni lutatu kadi tujamu tujikoleshi didi tuja lelo didi mumukando wa bienze di bya apostolo chapitre wa kumujilu verse 15 tono kujima kumiyabidi ne sambo neto bala mudine dia Kristo badi basungula matiya mumatuku a petelo wakimana munkachimwa bana babo ba mukristo bakadi badisangishe nunku bulu kamane makumi abiji yeye wagambane bana betu bwakati bonabo mbwakushikisha jifunda mumukanda wa nzambi jakamba bo bwa Yudasa jambeji kujinyuma mwimpe mukana mwa Davidi yeye wakadi mulombodi waba kwachi ba Yesu bakadi bamubala netu wakadi mumane kwangata lwanji luseke lwa mujimu ewu muntu ewu wakasumba mwaba ku jifutu jabubi bwandi wakafona mutu wa mwishi wakapandika fangachi malanji onso akapatuka bena Yerusalema bonso bakamanya bwalu ebu mbwalu bwakabigijila bo mwaba une akele dama kukujumuna kwa mwakune mwaba wa mashi bakafunda mumukanda wa misambune nzubu wandi ashale fatufu muntu kikajimu ne mukwabo angate butangiji bwandi balume bakwabo bakadi bendakana netu matuku onso akadi mukalenge Yesu utambakana mungachi mwetu babangile kujibatiza janji kujiona tone kujituku jakanga chibwa ye kutuji bwakuya mujulu umwe wabo nabo mbwakusungu jibwa bwakuikala ye mumanyi netu wa jibika janji kulufu bakimanyika babiji Yosefu wakajibo babikila ne basaba wakajibyandi ne dinga dina ne Yusto ne Mati bakate ndelela nzambi bambane wewe mukalenge nguji mumanye michima ya bantu bonsi utuleje wa babiji aba
umwe uwa kusungula bwakwangata ye mwaba mumuji mweu ne mubu postolo mwaka fonena Yuda bwakuyeye kumwaba wanji mwine bakabelela shobo yakakwata Matiya bakamubala ne bapostolo 11 nshobo yakakwata Matiya edindi janzambi. Amen. On va essayer de lire en français. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 15 à 26. Matthias élit apôtre en remplacement de Judas. Je lis au nom du Seigneur. En ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime, il est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il était enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsaba, surnommé Dutus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. C'est la parole du Seigneur. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 12 apôtres. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimé, bana betu, toi kumva kubala kwa mkanda wa Nzambi, nunku ngetu anjukwimba kabidi musambu kumpala kwa twetu kumva didi Nzambi, musambu udinomba luka mama kumwanda mutekete nenayi
ungambile bwa Yesu. Nebumaka tufila ye. Eyo bana banzambi twakumana kumva kubala kwa mukando wa nzambi.
mukande wa bienzedi bya ba apostole. Didi tujalelu didi ambane didi chibungi. La voix de la majorité. La voix de la majorité. Didi chibungi. Bana betu lelu nakusobwa twakula fabidi bitangila didi chibungi anyimukenji wa chibungi pamalu amasungula. La voix de la majorité. Bana betu chikondo kai chidi bantu nebwa kutumikila neku nemeka mugenji waji ya chibungi. Fajibo mumalu a masungula. Fadiko masungula kampandani masungula kansangu. Bantu bajibaya kusungula. Fabwalu kampanda ani fabantu kampanda bwakumona bwane chibungi chidi chishinga bwalu kai ani chidi chishi jisungula muntu wa mushindu kai. Fadi masungula enjibwe bantu bonso badine bwa kutumikila jija chibungi. Bikale chisumbu chikese chibenga bwalu kampandanyi kansangu. Bujibu nabu mbwa kuya kujija chibungi. Na shebu bikala buba jibela mpata. Kamana nibapinga na mkujija chibungi. Le sujet de notre message porte sur la loi, la voix de la majorité. Lors d'un vote quelconque, l'obtention de la majorité absolue nécessite de réunir plus de la moitié de suffrages exprimés, ce qui est souvent résumé par l'expression 50% plus une voix. Bien que celle-ci fasse débat, le petit nombre finira par s'incliner. Bien que cela ne peut être la voix de Dieu, mais Dieu a toujours respecté la voix de la majorité. Par exemple, quand les Israélites ont voulu se choisir un roi, Dieu a écouté la voix de la majorité. Il a même dit à Samuel, Samuel, écoute la voix du peuple. Lors d'un vote quelconque, l'obtention de la majorité absolue nécessite de réunir plus de la moitié des suffrages exprimés, ce qui est souvent résumé par l'expression 50% plus une voix, bien que celle-ci fasse débat. Bana betu bienzedi bya bapostolo mu chapitre wende wa kumujilu mu chapitre wa kumujilu verse 15 tono magumi abidi ni sambombo badi batuleja mushindu wa masungula a muntu wakajibu ni bwa kufingana anyi wakadini bwa kufingana mumwaba wa Yudasa. Verse wa makumi abidi ni umwe badi batuambile chini muntu wakadini bwa kuikala muntu uva wenda kana nabu vakadi mukalenge Yesu ne moyo kubangila kudibatiza jende mai kudiyona tone kulufulwandi tone chikondo chakubanda yemujulu umushindu wa mikenji ya kuela bapostolo abadikumine umubambane bwa muntu utujini bwa kusungula se muntu wikala
muntu uji mumanya, muntu uji ni bulelela. Muntu wakumona kwenda kana kwetu ni Kristo. Muntu wakumona lufulwandi. Muntu wakadi netu toni kujibika jandi kulufu toni mwakwanga chibwa yemujulu. Ndingaji kubalula mwabaka bitika kesi. Balu meba kwa abo bakadi benda kana netu matu kuonso akadi mkalenge Yesu utambaka na munka chimwetu. Babangila kujibatiza jandi kujiyona tone kujitugu jakanga chibwa ikutuji bwakuya mujulu. Bujumwe nabo mbwakusungujibwa bwakuikala ye mumanyinetu wajibika ja ndikulufu. Wakaji mushindu wakajibo ne bwakusungula muntu wakadi ne bwakufingana Judas. Ici, nous voyons dans l'acte des apôtres rétablir le groupe de 12 apôtres. Dans la chambre située en haut de la maison, les lieux d'attente et de prière pour les 11 apôtres. Pierre interprète les Écritures, verset 20. Il ne s'agit pas simplement de trouver un successeur à Judas qui a perdu sa place et périt dans le champ acheté au prix de sa trahison. Il s'agit ici d'avoir une compétence suffisante pour témoigner. Le groupe que Jésus a choisi doit être au complet, au nombre de 12. Ce nombre présente le groupe des apôtres comme le noyau du peuple qui va naître par l'Esprit du Seigneur. N'accède pas qui veut au groupe de témoins de Jésus ressuscité. Il est nécessaire d'avoir suivi concrètement Jésus et d'être désigné par le Seigneur lui-même, ici par le moyen du tirage au sort. Bana betu tulitumana mwabeu bayiji bajibi kalabele mikenji mushindu wa muntu wakadini bwa kusunga jibu. Muntu wakadini bwa kuipinga na mumwaba wa Judas. Baji bele mikenji mudibe na France bambane. L'homme qui a de l'expérience, l'homme qui a la compétence, boyeye kupinga na mumwaba wabayidi competence na experience mwakadi ni jimanya wakadi mumona mwaba wakadi Kristo wenda mushindu wakumubatiza bu mushindu wakufa yi ni mushindu wakwanga chibwa yi mujulu. Misango ya bunyi bantu bakuyela mejine bwal kai mwambi lelu ji lelu jutu ishipa bwalu bwa masungula sinaka tambu kwambe misango ya bunyi ne maisha nini ntamba kutangele na malu ajapita kwetu. Mumatu wajivansha abato kumona bana betu. Mushindu pabasungula muntu ujimu wakupingana munzu buwa masungula. Muntu ujibu babigile ni muku ungushi. Ujimu wakulombole chisungu cha bantu bajibalongo lolo malu wa masungula. Batu ditubigila bwane seni. Commission électorale nationale indépendante. Nungu biakadi bikengele bwana basungula muntu udini bwa kuvingana ewa kaji kukale. Kadi tangila yi ngula matedi bwa kufila bwa lwebu mubianza bia bambi banzambi. Mbwana bobu basungule muntu uji mwene ka bwane ujini jimanya. Muntu juma iluta tulwa bana ba Congo. Muntu juma kweza jama sungula bajala mene malele mene
kakuyimbwejelu bakufila bwalwebu mu byanza bya bambi banzambi munkachi mwa bisumbu bya ekelezia mwanda mukulu bidi bena falansa babikile bwana oui confession religieuse nungu tangela ibakuye kumasungula pakufika bubaka lomba nzambi nungu munkachamu mwakadi bantu batokupepi ni banai bakadi bunu bwakulombela nzambi bwa nzambi abaleje umwe wakadi ni bwakwekala bumukunguju wanzu bwanyi wachisumbu cha malo amasungula pakuiya buku bwalwebu njobu yakukwata yakukwata mwana etu Denis Kadima uji balombela nzambi bumu akalomba bapostolo bwane nzambi wewe nguju manyi michima ya bantu aba nzambi wewe nguju mumwana bantu aba mushindu ujibu tudi tulomba bwa umwe ikala uji mwa kuikala mukunguju wa chisumbu cha malu amasungula uji mwa kulombola bana bakongo tone kujipanda jilelele mubuloba bwabo njobu yakukwata Denis Kadima kadi tulwala kukema pakumona bwane bisumbu mwanda mukulu no mungachi mwabo aba mungachi mwa bisumbu bya ekelezia bisambombo bya kusungula bya kutwa njobo nungu batutubyena kumuganda wa nzambi jibe ja kutobu njobo bubambi ba nzambi kabaka dini mpata bakwamene eukyuji mukalenga musungula bwalu bwatwa kuya kunshobo kadi bato atangela kubwalwebu tuli tumwana bisumbu bibiji bidi babikila ne SSC mwina ukatwena bamanye uji mwikala bulongoloji bwa ekeleze yons kadi bakadi bakula mujina ja ekeleze yons na shobu bikala ekeleze yons mikwa buka yimisu babenga njobu yakulombela bunzambi bwane nzambi abasungwile muntu mulelela muntu uji ni jimanya muntu uji manjigenga jabana babene Kongo muntu uji ni di China ja nzambi kadi bakusungula Denis Kadima nunku tumwana munka chamu ekelezia itu ditubigila ne chusumbu cha bena 5 ne bena SZ bobu kaba ibasku tumikile ji ja chibu edi kala jipanga bwalu bwa nzambi mwine pa jichibungi chiswika dine nzambi kabijuju itabuju n'est-ce pas les 8 confessions religieuses par le moyen du tirage au sort le Seigneur lui-même a désigné son fils Denis Kadima? N'est-ce pas les 8 confessions religieuses ont suivi les critères d'éligibilité? Entre autres, avoir la compétence et l'expérience. Entre autres, celui qui connaît bien la souffrance du peuple congolais. Pourquoi les autres ne veulent pas respecter et obéir la voix de la majorité? La voix de la majorité. Banabet, nous avons tous constaté que parmi les 8 confessions religieuses, il y a 2 confessions religieuses qui ne veulent pas mettre de l'eau dans leur vin pour accepter ce qui est comme la volonté de Dieu parce que tout est passé sur le tirage au sort où Denis Kadima a été choisi et pointé par Dieu comme le président de la CENI. Bana banzambi di yedi lwalu kutuji bwalu bwa anubu munu jibumve bwana kakwene bwalu bujibwenze kamwishu mwajulu ne diba buji mukande wanzambi ka yutu peshe bilejelu tujitu mwana chikondo chiji Yudas mumana kuya bwalu bwa Yesu wakajini bayiji babun kadi munga chumwa bayiji wakajini bokusungula bapostol bakaji bamanyi ba moyu wende ngendu yende jibika jende wakadi ujenabu malons bantu aba mbakaji mwakikala bante mubalelele ba malo a Yesu matenga malabonso anai kadi umo wabwa kumbuka bantu aba bakashinga bakupinga shamukwabo katika bakasukwenze bwalo bukumenjabo
bakalomba nzambi bakamba nenzambi utusungwile munkachimwaba batujinabu bantu bonso bakadibende netu bakumona Kristo bakumona lufu lwanje bakumona jibika janje momo mwakadi Joseph ni Matias bakaye kunshopu idi babikile ne tirage au sort bakasungula Matia bwayeye kuikala umwe wa munkachimwaba nongubana banzambi butujinabu twetu mbakwiya kujija chibungu bwalu bakimuji mukalenge uleja mushindu uji bantu badi usungule fajibu bakumbaja mikenji yonso jibubela deni kajima mukumbaja mikenji yonso yakajibubela ikala muntu jini bulelela ikala muntu uji mumanye ikala muntu uji muikala mulong nungu ni yeye wakukumbaja malwa nungu diye didi wachika ikutuji didi lokutuji mbwase butuji nabo misangu yonso fatuji tulomba nzambi fadi nzambi mwikala utu zungulila bwalu anyi muntu utuji tujinga biakadi bimpe bwa tutumikile nungu jija kukangana jiji wabinu amona bantu badi bikala bafija nungu mbena chimbambila nungu numbuka munka chimwa bwalu bwa badi bantu badi bamwene ka bwane bakumana kuje bintu byambwejelu nungu basi kubwejeka bidi bana bamwene Kongo mulu tatu nungu ejinjiji twaka jinaji bwana butu jinabu mpinjeu mbokulombela bobo baje basungu jibu nanga yeye mwane tudeni kajima tumulombela nzambi bwana imana mubulelele bwa bakumbana chikondo chakulongolola masungula enza bwalwebu bumujijiso dia mwana wa mwene Kongo bwalu bwa jija mwana wa mwene Kongo njija nzambi bwalu muchibungi kimuji nzambi kabiji ulojileje kujibantu jiyedi ditu kwachish ditu sangish lel toni chendelel mudine jakiliso mkalengo wetu amen. Tulomba inzambi tatu nzambi twasikidile bwalu bwa ujutu yisha mubikondo byonso wewe uji nzambi ujuka yukujumuka nzambi ujokula mubantu mubintu biwakafuka kapichi twasikidile bwalu bwa uchudutu leje bi leje bishishilangane malu ajenzike lelo akenzike kale chimfanyu chimpe chicha kujiba yijibebe hamalu amasungula bwaye wakadini bwa kupinga na Yudas bakalomba nzambi bakaleje mushindu wa muntu udini bwa kusungijibu nungule tutubiena kujibana ba mwene Kongo bwalu bwa Kongo ujumulu tatu nenananga lufululalo munkachimwabo lujanu bwa malu amasungula wewe wakusungula bisumbu bya ekelezia bisumbu ebimbwane bisungula umwe ujuma kuyela bumukunguji wa chisumbu cha malu amasungula tudi tukusakidile bwa malu onso kupita muditalala tulombele toni ba minyampale bebe batutubigile bwane basungula le député bwane bakuita buja bwa kwenza chaka jiswa ja bantu bebe anyi jiswa jabe mwana wa mwene Kongo nungu ba bwa lwebo na aba bons badi basungu jibo munzu bumwende munzu buwabu tutubigila biro bya seni nungu ba pesha menji mimpe dichi na janzambi munda mwa michime yabo ubalombola misango yabo tutubena nungu bwalu bwa toku mwana mkalengu wetu fakulombola wakumona ne bushitu bujibunene wakubufile munda mwa chance chanzambi nungu bwalu bonso udi wenzeka mkongo nzambu wetu tujitoa balombele mbwane ikala mulombo jiwabu bwimpe ni jina mbia biba kumbanyina tutulomba abo bonso badi munzubu batumikemu bwa mabeji ewe ikala munda pi wabu nzambi wetu abo bonso badi bafuish mkalengu wetu ubasamba bwalu bwa wewe musambi mulelela tudiba mayina nshini kwetu kukongo bamwa bakulu bakelezi bakushiyana netu nzambi wetu ulame misuka yabo bobo bikisha mujitalala mwabo di bansanta bonso bikisha binjili jitu kwaji tulombe nungu tulombe ni mkalengu wetu ajito mshindu yayo ubanda uweka anumbwane ditungu ja Kongo jumweneka kubantu bwalu bwa jodi jaka jijifubulelele umupe bukole nelunga yini menshi tulombele kabiji bambi banzambi bonso
tulombela abo bonse badi basungu di boba tutubikele ne ba deputy nzambo etu ba falunga ine menji ne ba manye muji babiki jibwe ngoko kwila bantu ka ba kwiji bwa mafa bwempa bwe baba kombani itabuja dibene shijetu katataka kujia ujima mwakuno lama bwanene kanu lenduki bwa kuimana kumpala kwa butumbi bwandi ndisanka dinene kanu yichilem kudi nzambi umwefele mukalengu wetu musungiri wetu bwa Yesu Kristo mukalengu wetu kuikala butumbi ne buneme ne bukokeshi ne bukole kumpala kwa bikondo byonse leltone chendelele amen yepa wetu anulame anusankishe yepa wetu anulame anusankishe